umutwe wa M23 warangije gusatira bikomeye cyane. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Real Estate kubakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amir Real Estate turaheza. Umutwe wa M23 warangije gusatira bikomeye cyane ibirombe karahabutaka, ibirombe ndetse bya Canada byacukurwagamo rwose na Canada. Iyi nayo ni inkuru mu by'ukuri ubona yuko yateje impagarara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bamwe mu bakoranaga n'aba bakanadiye bakaba batangiye guhunga bava muri ibi bice. Banza wumve wenda iyi audio cyangwa se iyi video mu by'ukuri ngiye kumvisha amajwi yayo ho gatoya. Ubu rero ibintu byakomeye, batangiye guhunga. Intare zasaramye muri Warikare zatangiye kwinjira hafi neza y'ibirombe karahabutaka byacukurwagamo amabuye y'agaciro n'igihugu cya Canada. Ati hano ni muri Bisiye Alpha Mining rwose abantu ati abantu barimo baragenda basohokamo buhoro bagenda bahunga. Ati rero murumva yuko rwose ubu tuvugana ni ibibazo bikomeye cyane, ni matata. Ati ni mureba abantu rwose barimo baragenda bavuga ariko nanone bagenda bava muri ibi bice buhoro. Iyi nayo ni inkuru mu by'ukuri tugiye kugarukaho gatanu kuri gatanu ku munsi w'ejo. Mwumvishije amakuru y'uko umutwe wa M23 warangije kwigarurira bidasubirwaho teritwari ya Ijwi. Ubu rero tuvugana nyuma y'iyi vibe y'aba baturage, reka nze nabo mbanze mbumvisheho gatoya aho bari barimo bigishwa kuririmba sisi wenyewe. Ahangaha ni mu nama karabutaka yabereraga hano ku Ijwi. Rero ndagira ngo mumenyeshe ko rero nyuma yuko iri jwi rifashwe ubu umutwe wa M23 watangiye gusatira n'ibindi bice bitandukanye byo mu zindi ntara. Ubu rero tuvugana batangiye kwerekeza ahitwa Kamina. Ubu tuvugana abantu bikatanga barimo baravuga yuko umutwe wa M23 isaha n'isaha ushobora nabo kuzabasesekaraho mu bice by'ahitwa Kibula, mu bice by'ahitwa Kalongwe, mu bice bya Kamina. Aho hose baravuga ku mutwe wa M23 mu by'ukuri rwose watangiye kwasatira. Banza wumve. On vous informe déjà que Kibula c'est le village qui se trouve à 75 km de Kamina. C'est déjà tombé. Nanga est déjà ici au Katanga. Ça c'est ati rwose ahitwa Kibura harangije gufatwa n'umutwe wa M23 rero bati Nanga isaha aragera no muri za Katanga. Ibintu byakomeye umutwe wa M23 urimo uragenda wongeraho ibice ubwo bagiye umuvuduko utavuga yuko mu by'ukuri ari mutoya, no muvuduko munini cyane kuva muri ibyo bice bya Ijwi kugera muri ibi bice bya Kibura. Naho rero mu by'ukuri wavuga yuko rwose ari kure cyane. Ubwo ibi nabyo rero ni inkuru tugiye kugarukaho ukaza kumva iyi audio yose ukamenya ese mu by'ukuri byaba byakozwe gute. N'amakuru mu by'ukuri navuga ko nayo ari muri update zihuta cyane muri aya masaha. Si ibyo gusa kandi ubu tuvugana nanone hakomeje kugenda hagarukwa ku bwoba bukomeye cyane
ngira ngo ahangaha bahita muri Karemi. Twari twabanje kubabwira mu makuru yacu yabanje ko hari abasirikare b'u Burundi basesekaye hano muri Karemi. Byaje kugaragara rero ko atari abarundi gusa, ahubwo bamwe banatangiye kwemeza yuko ari abawazalendo bamaze iminsi batozwa, kuko byaje kurangira ya uniforme twabonaga hari y'ingabo z'u Burundi. Ubu ngubu noneho twabonye ishushanyijeho cyangwa se iriho ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitangira gucanga benshi, bamwe rero batangiye kugira byinshi babivugaho. Umva undi utubwira amakuru, ubwo nabyo turabigarukaho. Ati aba FARDC bashyashya bambaye impuzankano nshyashya. Ati aha ni muri Karemi. Ati baje rwose ku munsi w'ejo. N'abasirikare rero bambaye impuzankano zijya kumera neza n'iz'u Burundi. Ubwo bari muri groupe yacu ya WhatsApp, ngira ngo mwabonye yuko twaboherereje ayo mavideo. Mu by'ukuri izi mpuzankano zirajya gusa neza n'iz'igisirikare cy'u Burundi, ariko igitangaje nuko ziriho ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu rero bakaba batangiye mu by'ukuri kwibaza ibintu byaba bigiye kuba muri Karemi ni ibiki. Bamwe bati ni abazalendo bashyashya bo kuwitwa Muhindo Nzangi. Ubwo rero turaza kubigaruka mu by'ukuri 5-5. Bati rwose Karemi nayo ishobora kuba igiye kubamo imirwano bikomeye cyane. Baha deployinze rero bafite ubwoba yuko hari bufatwe. Ubwo ibyo nabyo turabigarukaho 5-5. Mu yandi makuru kandi tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ariko ni impfunyapfunyi, ndaza kubiva imuzi n'imuzingo mbabwire ngo biravaye birajyahe bimeze gute mu by'ukuri. Ndagira ngo mumenyeshe ko ubu SADC bidasubirwaho yatangiye rwose kuzinga utwangoshye. Gusa hari byinshi abantu barimo bibaza kuri iyi SADC. Ese nawe hari ibyo urimo uribaza? Bamwe bati ese iriya SADC cyane cyane ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Goma ko zifite ibitwaro karundura, ese bazabijyana? Abandi bati ese ziriya SADC ati ko rwose zisha abantu benshi cyane, zimwe zikanakoreshwa zirasa mu Rwanda, ese zizaca mu Rwagasabo rwose maze zikomereze? Abandi baribaza ibibazo byinshi cyane bati ese AFC/M23 ko rwose izemerera abanyafurika y'Epfo gucyura intwaro zikanyura muri Goma mpaka Kigali? Ni byinshi cyane birimo biragenda byibazwa. Turaza kubigarukaho turebe commentaire ibyo abantu barimo baravuga, ndetse na analyse karahabutaka zirimo ziragenda zitangwa namwe mu basesenguzi cyane ku itaha ry'iyi SADC. Muraza kunyemerera nabyo tubibanemo 5-5. Si ibyo gusa, tukiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kugaruka kandi nanone ku kijyanye n'ikopera rikomeye cyane rya Kinshasa. Aho ngubu harangije gufatwa umwanzuro kuva ku itariki ya 22 Werurwe. Guverinoma ya Kinshasa yahise ishyiraho umuganda cyangwa se ibikorwa bita Salongo, ni nyuma yo kubikopera kuri Alliance Fleuve Congo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ubu tuvugana rero nabo barangije gushyiraho iyo Salongo ngo buri wa gatandatu guhera ku isaha y'isambiri kugeza ku isaha y'isatanu. Ibi nabyo ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho, nitubona akanya rwose nabyo turabiva imuzi n'imuzingo. Mu makuru kandi mpuzamahanga nanone twambutse imipaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukambukira za Rusizi tugata tugera za Bujumbura. Ndagira ngo ngumenyeshe ko ubu ngubu byatangiye kujya hanze. Byari bimaze iminsi bihwihwiswa ku Rwanda n'u Burundi biri mu nzira yo guhagarika ubushyamirane. Minisitiri Nduhungirehe rero yabisobanuye neza, avuga yuko rwose iyo nzira iriho. Ubwo nabyo turaza kubigarukaho tubabwire ngo ese byaba birimo birakorwa gute, ese uyu mugabo yaba yatangaje iki kuri ibi bintu bikomeje kugenda bivugwa. Naho rero Brigadier General Ronald Rwivanga rwose
niwe ukomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane bitewe n'uyu mugabo witwa Omega yavuzeho. Ubu niyo nkuru tugiye guheraho rero kugira ngo tuyitotore neza tuyive imuzi n'imuzingo. Ariko kandi abaminisitiri bo muri EAC SADC bagiye guhurira mu biganiro by'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nayo ni inkuru tutari buze kwirenza ingoyi rwose. 5 rero twongeye kuba ikaze. Iyi ni Rwanda Irizi Media mu makuru ya politiki na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi niho turimo turibanda, ariko cyane cyane rero kuri iki kibazo gikomeye cyane cy'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC bahanganye. Harimo haratutumba byinshi, haraba byinshi. Umutwe wa 23 urakomeza gufata ibice. Guverinoma ya Kongo iraca amarenga kwishaka ibiganiro, ariko nanone niyerure neza. Ibi byose rero ni ibintu biba bigomba gukomeza kugarukaho kugira ngo mumenye ngo update ni zihe. Brigadier General Ronald Rwivanga rero yavuze kuri Omega. Munyemerere iyi nkuru tuyihereho. Gusa niba ushaka kubana natwe kanda subscribe, cyangwa se nanone twandikire kuri 0723254101, 0723254101. ubane natwe mu rubuga rwa WhatsApp. Ikindi kandi ujye ubonera amakuru kugiye kuko link duhita tuyizana. Ikindi yo nimero wanayitwandikira rwose udusaba cyangwa se tuganira ku bijyanye no kukwamamariza, kuko dufite umuryango mugari w'abantu baba bakeneye kumenya ibikorwa byanyu. N'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda rero Brigadier General Ronald Rwivanga yagaragaje ko rwose ngo hakiri urujijo ku muyobozi w'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR Pacifique Nahunguka wamenyekanye nka Omega. General Omega rwose ngo bivugwa ko ashobora kuba yarishwe. Yabivuzeho iki rero? Amakuru avuga ko General Omega yishwe akaba yaratangiye kuvugwa rwose muri Mutarama 2025 mu mpera z'iyi Mutarama, nyuma y'imirwano ikomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ririmo FDLR mu bice birimo Kanyamahoro, Sake ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Tariki ya mbere rero Werurwe 2025 ubwo M23 rwose yashyikirizaga u Rwanda abarwanyi ba FDLR barimo Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste, umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda yatangarije igihe.com ko umurambo wa General Omega nawo bigeze babona, nubwo rwose bageze mu birindiro bye, aho Dr Barinda yagize ati General Omega amakuru muzayamenya, tuzayatangaza vuba. Ahangaha turacyamushakisha. Njyewe nageze mu indaki ya General Omega iri i Kanyamahoro munsi y'ikirunga cya Nyiragongo. Ntawe urimo, ariko nanone n'umurambo we ntawe twigeze tubona. Mu kiganiro kandi nanone na Jeune Afrique, Brigadier General Ronald Rwivanga niho yatangarije andi makuru kuri General Omega. Nibyo rero tugiye kugarukaho. Ronald Rwivanga yatangaje yuko mu by'ukuri ngo hakirimo gushakishwa amakuru kuri General Omega agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zitaramenya byimbitse niba yarapfuye cyangwa se akiriho. Gusa Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze nanone ati ntabwo twashyikirijwe Pacifique Nahunguka, dutegereje kureba niba ari we wafashwe cyangwa se niba yarapfuye cyangwa se niba akiriho. Sinzi neza nimba muri kumva kakana. Byange bikunde nimba ari ugushidikanya wenda kubera ko isura ya Brigadier General nako ya General Omega yayoberanye, kuko wenda ashobora kuba yarangiritse, simbizi. Nimba ari ugushidikanya ku ndeshyo, nimba ari ugushidikanya ku byangombwa bye, simbizi. Ariko icyumvikana hari uwafashwe ugikomeje kugenda ukorwaho iperereza, cyangwa se hari ibindi runaka bishobora kuba byihishe inyuma y'ibi ngibi bitari byamenyekana kuri Omega, kuko ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize twari turimo tubigarukaho cyane. Abantu bamwe bagatanga ibitekerezo, yewe no muri komenti bati icyumvikana nuko Omega ashobora kuba kiriho, ahubwo ngo agashobora kuba arembye
bakaba badashaka wenda kumwohereza agendera mu mbago cyangwa se atagaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ayo ni amakuru yose yagiye acicikana kuko General Omega abantu benshi bemeza ko bitewe no gukomera kwe niyo yari kuba yarapfuye ibisigazwa bye byari kugaragara. Abandi bakavuga ko ashobora kuba yarahungiye mu Burundi, ariko twakubiza icyumvirizo mu Burundi mu bantu rwose ba hafi cyane mu makuru y'ubutasi bavuga yuko uyu General Omega ntawe uhari. General Omega rero ubwo mu bye bikomeje kugenda bitangazwa, bari kugenda bibukiranya ese ni muntu ki. Twakwibutsa ko General Omega buriya yavukiye muri segiteri ya Gasebeya, komine Gaseke, ni muri perefegiture ya Gisenyi mu 1964. Ubu ngubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. General Omega kandi ikindi utakwibagirwa, yize amashuri abanza muri komine Gaseke, akomeza mu Rwankeri ndetse ayisumbuye ayiga kandi nanone muri College Kristo Roi i Nyanza, akomereza ndetse no mu ishuri rikuru rya gisirikare ESM i Kigali. Byumvikane ko General Omega ni umusirikare rwose uzi iby'imirwano, nubwo nyine yari mu ngabo zatsinzwe ndetse akaba ari muri bamwe rwose bashyigikiye bakanakora bagagira uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho, wenda nabyo turabigarukaho. Yavuye rero mu Rwanda ngo ajya kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri. Wumva uburyo ki ari umusirikare ukomeye cyane mu Bugereki ndetse no mu Bufaransa. Hagati y'1990 n'1994 yari afite ipeti rya lieutenant mu ngabo zatsinzwe ex-FARC. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 rero muri Mata rwose, General Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu Mutara. We n'abasirikare be batsindwa n'ingabo za RPA Inkotanyi ndetse yanakomeretse ukuguru mbere yo guhungira i Kigali. Leta y'u Rwanda kandi ngo yagerageje kumuvugisha kugira ngo atahe nka bagenzi be bahoze muri FDLR ahagarike umugambi wo uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko rero ngo akaba yarabyanze, avuga yuko rwose ngo azataha mu gihe nta mututsi uzaba akiri mu Rwanda. Generali retired James Kabarebe wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda na minisitiri w'ingabo niwe rwose wamuvugishije kuri telefone. General Omega aramusubiza ati, General reka nkubwire ikintu kimwe, njyewe kugaruka mu Rwanda nzagaruka nta mututsi n'uyu n'umwe uri muri icyo gihugu. Niba rero hari ikindi washakaga kumbwira, ikiganiro tukirekere ahangaha. Ngira ngo murabyumva neza yuko yaragifite bikomeye cyane ingengabitekerezo ya jenoside ku rwego rwo hejuru. General Omega rero yabaye umuyobozi w'abarwanyi ba FDLR asimbuye General Sylvestre Mudacumura wishwe muri Nzeri mu 2019. Muri Nzeri 2024 kandi habaye ibikorwa by'ingabo za RDC byiswe ibyo kumuhiga, gusa byamenyekanye ko byari ibya Nyirarureshwa. Raporo rero kandi y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko mbere yo gutangira ibikorwa byo guhiga General Omega, General Major Peter Kirumwami wari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru rwose ngo yaramuburiye, aramubwira ati gira gutyo uhindure ibirindiro. Ariho rero bavugaga bati General Major Peter Kirumwami nawe yari umubyeyi ukomeye cyane wa FDLR. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yashinjwe gukora na FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ukaba rero ufite kandi intego nyamukuru yo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Ngira ngo rero nayo makuru twakongera gukusanya cyangwa se kuvugaho kuri General Pacifique Ntahunguka cyangwa se Omega. Dusimbuke cyane rero
twerekere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yo kugira ngo tuze kuza kuri iyi gahunda y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho byatangiye kuvugwa yuko rwose hari uburyo aba bagabo b'ibi bihugu bombi barimo ngo barareba uburyo ki uyu mwuka mubi wakemuka. Inkuru yabaye kimomo, umutwe wa M23 warangije gufata agace kitwa Ijwi, ni teritwari yo mu Ijwi. Ibi ngibi birahamywa n'iyi video imbere y'abaturage, abarwanyi ndetse n'abarwanashyaka ba M23 bare AFC bari imbere y'abaturage ku Ijwi babaririmbisha cyangwa se babongera kubibutsa ibijyanye na gahunda bafite mu ndirimbo, bari bati sisi wenyewe. Yararimo arabigisha iyo sisi wenyewe iyo sisi wenyewe iyo na sisi wenyewe iyo Kongo ni imbere y'abaturage b'ikirwa cya Ijwi. Rero ni teritwari imwe igize teritwari zo muri Sud Kivu. M23 yarangije kwabohora, ariko rero iyi ntago ariyo ngingo nyamukuru nshaka kugarukaho kuri iyi ngingo, ahubwo nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye Ijwi, hano hari ubutumwa rwose bwanditswe n'abitwa Secret de la RDC, banditse bati South Kivu, DRC, Ijwi Island fell into the hands of AFC bar M23. Ati nyine Ijwi yarangije gufatwa na M23, barangije barandika bati endi Kibula located in 75 km from Kamina was taken on Thursday, March 13, 2025. Byumvikane baravuga bati mu byukuri, ati Ijwi mu byukuri yarabohoye, ariko kandi hari na lokalite yitwa Kibula iri ku bice cyangwa se kuri kilometero 75 uvuye ahitwa Kamina. Ati naho arangije kubohorwa n'umutwe wa M23 mu ijoro ryo kwa 13 kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Baravuga bati 100 fights 100 victory, cyangwa se imirwano 100 intsinzi 100. Ahangaha rero hakaba hari umwe mu baturage batuye ahangaha wasobanuye neza mu byukuri ukuntu bimeze, ndetse banatangira guca amarenga yuko umutwe wa 23 nguru bikomeze kugera mu bindi bice mpaka kugeza n'igihe yewe bashobora ngo kuza kwisanga bageze nahitwa za Katanga, nubwo ari igihe kirekire, ariko urumva ko M23 irimo irafata ibice byinshi. M23 rwose iri gufata ibice byinshi cyane. Papa, on vous informe déjà que Kibula, c'est le village qui se trouve à 75 km de Kamina. C'est déjà tombé. Nanga est déjà ici au Katanga. Ça c'est. Ngira ngo nimba uri kubyumva neza, aragira ati Papa, on vous informe déjà que Kibula, c'est... Atumva papa, ikiriho rwose byarangiye ahitwa Kibura, naho le village qui se trouve... Ati ni village rere muri metero... à 75 km de Kamina. Muri metero 75 gutyo uvuye Kamina. Ati naho arangije gufatwa rega na M23. Nanga est déjà ici au Katanga. Ati rega Nanga biragaragara yuko isani rwose agomba kuzagera Katanga. C'est une information sûre et certaine. Ati rega ayo ngayo rwose nta makuru nakubwira ko mu byukuri yagezweho kandi y'ukuri. Elle est certaine cette information, donc faites attention, munissez-vous
de la sécurité à haute gamme. ati ubwo rero ni ukugerageza rwose hakabaho kwitonda kuko bigaragara ko aba basore bafite courage. Que les gens ne commencent plus à faire n'importe quoi. Soyez sûrs et certains de ce que je vous donne comme information, le Katanga est déjà entre nos mains. ati ikigaragara rwose na Katanga nayo ni ibintu bishoboka rwose ko iri bwigarurire n'umutwe wa 23 mu gihe gitoya. Birumvikana rero ko mu by'ukuri ibintu bikomeje gukomerana cyane ubutegetsi guverinoma ya Kinshasa, bigaragare ko mu by'ukuri ibintu hano bitari buze no kuborohera na gatoya. Ni mu gihe rero bari gusa nk'abajya mu biganiro badashyizeho umutima. Umutwe wa M23 rero nawo ukaba wagize gutya rwose ukababwira uti nimusobanure neza ese gahunda mufite ni iyihe. Birumvikana rero umutwe wa M23 ukomeje gufata ibice byinshi, ariko kandi munyemerere twinjire nanone mu bice M23 yarangije gusatira, aho bavuga bati abakozi bo muri sosiyete icukura amabuye y'agaciro muri Arufa Mine bava aho bakoreraga, barimo barava aho bakoreraga birukanga cyane bahunga inyeshyamba za M23 zatangiye kwinjira muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, teritwari ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Arufa Mine ni sosiyete ngo nini cyane icukura amabuye y'agaciro muri Warikare, akaba kandi ari sosiyete ngo ifitwemo uruhare n'aba-Canadian. Ngo M23 rero isa nkaho rwose ngo iyobora ibi byanga byose, ngo yatangiye kugenzura umutungo w'amabuye y'agaciro kubera yuko abahacukuraga batangiye kuhavamo. Ngo muri ibi birombe hakaba hari hakungahaye cyane ku mabuye nka zahabu, koruta, kasegereti, mu rwego rero ngo rwo gutera inkunga rwose ibikorwa bya gisirikare. Umutwe wa M23 ushobora gufata aha hantu mu buryo bwihuse. Ahangaha rero ngo hakaba hitwa Bisihe Mine muri Warikare. Abakozi rwose ngo barimo barahunga bikomeye cyane nyuma yo kumva ko M23 yatangiye kugera hafi yaho. Igitangaje rero nuko umutwe wa M23 rwose ngo ukiri kure cyane ugereranyije n'ibi birombe ngo aho biri. Ndaje mbabwire kandi ngo ese Canada rwose iherutse no gufatira ibihano Rwanda ahantu yahungukiraga amafaranga ameze ate, kuko bamwe batangiye kuvuga ko ngo yatangiye kuhahombera bikomeye cyane. Banza wumve aba baturage ibyo bavuga bo bari kuri terrain. Tuko logo Bisiye mining, Alpha Mine mining hapa watu wananga. Ati turi hano kuri logo rwose, logo neza kuri Bisiye hari Alpha Mining cyangwa se societe nyine icukura amabuye yitwa Alpha. Hapa deja tuko logo Bisiye mining, Alpha Mine mining hapa watu wananja toka bananja enda. Ati barimo baragenda bavamo basohoka ubundi bagenda bahunga. Bereko matata deja hapa. Ati bino hano ni ikibazo kabisa. Angalia watu wananja toka. Ati reba abantu barimo baragenda bahunga buke. Panike inakuwa tena ya sana. Ati ubwoba ni bwose cyane mu bantu. Inakuwa ya sana tena vraiment ya sana. Ati hano rwose ibintu n'ibibazo nago byifashe neza. Mungu tujya tatupigania. Hakuna tena. Ati Imana yonyine niyo ishobora rwose kuturwanirira. Ni Mungu tu. Ni Imana. Mungu tu. Ni Imana. Vraiment. Basi tu ni Mungu jya tushindania, hakuna tena. Ni Imana yonyine ishobora kuba yadutsinda. Wanavamia mili yetu, wanavamia vraiment. Ikigaragara rwose ibintu byatangiye gukomera, bamwe batangiye kuvanamo ibikoresho byabo, za velelema cyase bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu gucukura batangiye kubikuramo. Hakuna bya kufa deja. Ati rwose ibintu bimeze nabi. Dati voila. Ikigaragara rero ibintu mu by'ukuri byatangiye gukomerana cyane. Abaturage nako amasosiyete acukura amabuye y'agaciro ahangaha, birumvikana ko mu by'ukuri intambara irimo ragenda ihasatira cyane. Byumvikane ko rero kandi nanone umutwe wa 23 ukomeje kugenda usatira ibice bikungahaye cyane ku mutungo kamere ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari rero amakuru avugwa kuri ibi birombe.
hano hari umutaramu yanditse ati ibi birombe byabo byatangiye kuvamo batangiye kubivamo nyine ati buriya abanyakanada ati abantu bibajije impamvu rwose bavuze yuko bahagarikiye inkunga u Rwanda ati byaje bimeze nk'ibitunguranye gusa abasanzwe babizi neza bazi ko Canada ngo niyo ifite ibirombe byinshi cyane muri Congo buriya noneho ngo mining stock market yabo ngo imaze ukwezi kurenga yaraguye cyane buriya ngo miliyoni zigera kuri 970 z'amadolari ya Canada zarahombye mu minsi 2 gusa Canada ngo ikavuga ko u Rwanda ari M23 mbese ngo ko na M23 ibaho ahubwo ngo uwo mutwe iragenda neza iwita u Rwanda aha ngo bagize rero kandi ngo ibihombo bikomeye cyane kandi ntibirarangira dore nk'iki kirombe rero ngo cyabo kikaba ubu tuvugana kigiye gufatwa na M23 ngo AFC bar M23 iri kwirukana barusahurira mu nduru rusahuruzi bose ngo abakoroni bose bari gusubizwa iwabo abibaga bose bagomba kujya iwabo mu kanya rero ngo intare za Sarambwe ziraba ziri muri santere birumvikana ko rero ibintu hano nago byoroshye abantu benshi rero barimo barabigarukaho cyane bakavuga bati nyamara ibintu byakomeye byarushijeho gukomera Kinshasa nishaka yerure itangaza mu by'ukuri ibijyanye n'ibiganiro uko ibishaka aba bantu baganire mu buryo bweruye ibintu rero nago byoroshye tutarajya mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda ngo turebere hamwe ibyo Olivier Nduhungire yatangaje rero kubijyanye nuko u Rwanda n'u Burundi bagiye rwose ngo kumvikana cyangwa se batangiye inzira y'ubwumvikane reka tubabwire yuko hano hari abasirikare benshi cyane basanzwe cyangwa se babonywe ahitwa Kalemi hakurya rwose ya Uvira harimo benshi bamwe bari bambaye impuzankano abantu bakagira ngo ni impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi ariko mwoka byaramwe ngo bize kurangira babaye abazalendo nubwo n'abarundi bikekwa ko barimo aba FDLR bakaba barimo akabakekwa abandi basirikare bo mu bindi bihugu bitandukanye ariko bya Afrika byumvikane ko rero mu by'ukuri hari ibice byinshi cyane birimo biragenda bitegurirwamo intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bari kwangajwa ibikoresho biri gutangwa buri kanya ibintu rero mu by'ukuri biri bukomeze kugenda byongera mwuka mubi ndetse n'intambara karabutaka mu bice bitandukanye by'iki gihugu banza wumve basoda yetu ya FARDC bamupya ya Kalemi hapa hivi kesho banakuja atabasoda ba FARDC rwose baraje bambaye imyenda mishya ati baje ku munsi w'ejo barimo baratambuka nje uri murareba iyo video bari muri group yacu ya WhatsApp mwayibonye barimo baratambuka ati dore indi round ya kabiri nayo iratambutse barimo baragenda rero kandi ubona ko batarwiyambitse bigaragara ko mu by'ukuri bari kuri front bigaragara ko bafite mission ikomeye cyane ndetse bamwe bati abangaba bashobora kuba aribo bagiye koherezwa muri za Uvira bakabuza Uvira gufatwa abandi bati nabo mu Burundi ariko habaye ikintu cyo kujijisha bati ku myenda y'impuzankano zabo bashyizeho ku muzangano zabo bashyizeho ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batariko n'abarundi bati n'ikimenyimenyi murabona yuko imyenda ari y'u Burundi bamwe bati Tshisekedi yanze byanga bikunda kubahereza imyenda yabonye yuko ati batagomba kugira gutya ngo bafate imyenda ahubwo rero babahereza byibura akadrapo kuko bari muri Kongo birumvikana ko rero ibintu hano ntago byoroshye barimo rero baragenda bazenguruka mu bice bya Kalemi ni hakurya ya Uvira hakurya ya ni bice bimwe byambukiye wambutse usanga wambutse Tanganyika ukuntu aba rero mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda bagarukaho cyane ku ruhando mpuzamahanga bamwe bakavuga bati ese ibi bintu by'intambara yo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ifitwemo uruhare n'abarundi ku rwego rungana gutya bizagenda gute tutarava muri Kongo rero twabibabwiye
Kongo yarangije gushyiraho gahunda yo kuzajya ikora umuganda buri wa gatandatu kuva ku itariki ya 22 bazajya rero bayikora. Abantu benshi rero bakaba bafite impungenge. Hano Mutarama muri Kongo yanyandikiye ati ese ubu abanyekongo bazakomeza kubyumva, ati abanyakinshasa bazakomeza koko kubyemera, izi sarongo za buri wa gatandatu bizashoboka? Ati turaza kureba icyo abaturage babivugaho. Sadek igiye gutaha. Abantu barimo baribaza ibibazo byinshi, ariko nta makuru arajya hanze y'uburyo izi ngabo zigomba gutaha, nimba zizacyura ibikoresho byabo. Abantu bamwe baribaza nimba zizaca Igoma, abandi bakibaza nimba zizaca Igoma bagakomeza i Kigali, bagahagurukira i Kigali, abandi batese bazataha nka babandi bapfuye bahagurukiye i Kampala. Byabaye ibibazo cyane, abantu bahangayikishijwe cyangwa se bahanze amaso Sadek ngo barebe uburyo ki izatahamo. Analize rero ni nyinshi cyane, ariko akagira ibivugwa. Abantu baravuga bati mu by'ukuri gutaha kw'izi ngabo bigaragaza igisebo. Nimba bigaragaza igisebo, bigaragaza kandi ko bari mu butumwa budasobanutse. Nubwo wenda Sadek bafite gahunda zo gutabarana, nibyo birazwa, ariko nanone M23 ubu tuvugana ukuntu iri gukonveka isi, biragaragara yuko atari umutwe wari ukwiye kurwanywa muri buriya buryo. Intambara siyo yagombaga kubaho, hagombaga kubaho ibiganiro, hagombaga kubaho inzira y'amahoro. Sadek yaje irwana, ntabwo ariko yagombaga kuza ibikora. Iyo baba koko ari umuryango uharanira amahoro, bari kuza bagahagarara hagati y'abarwana, bagatanga ibice biri zone mu by'ukuri zitari zo kurwaniramo, ariko baje barwana, bivuze ngo bahavuye batsinzwe. Ese ibyaha bagiye bakora ibiki byose bizagenda gute? Hari abashishwe barasa mu Rwanda, hari abishe impunzi, hari abye bagize gute na gute? Ese ibiriya si ibyaha by'intambara? Uyu muryango se bizagenda gute? Barasohoka gute mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? N'ibyo bintu byose bigenda bivugwa. Ibihugu byabo nka South Africa bari baranze gucisha ingabo zabo mu Rwanda, gusa baje kuva ku izima mu minsi yashize bahacishije inkomere n'abarembye. Ubwo rero ibyo nabyo byose ni ibintu biri kwibazwaho. Twakubitindaho cyane rero, turabihanga amaso kandi ni ukubitegereza rwose tukareba uko bizagenda. Ahubwo twigire kuri iyi nkuru idasanzwe y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, aho rero ngo biri mu nzira yo guhagarika ubushyamirane. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje yuko mu by'ukuri u Rwanda n'u Burundi ngo biri mu nzira nziza cyane yo guhagarika ubushyamirane bifitanye. Yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza rwose yo guhagarika ubushyamirane ndetse no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje cyane hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Ati ibiganiro Minisitiri Nduhungire rero avuga bikomeje birimo ngo ibyahurije mu Rwanda abayobozi bo mu nzego z'ubutasi z'ibihugu byombi mu byumweru 2 bishize, ndetse n'ibyazihuje mu ntara ya Kirundo tariki ya 10 Werurwe 2025. Ngira ngo aya makuru yari yakomeje kugenda avugwa, ariko nta rwego na rumwe rwari rwarigeze ruyatangaza. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi rero kandi wazambye mu mpera za 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye rwose yashinzaga u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wagabye igitero muri zone ya Gatumba i Bujumbura. Ni ikirego mu by'ukuri u Rwanda rwamaganiye kure, ndetse rusobanura ko rutigeze rukorana n'uwo mutwe cyangwa se umutwe uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi bisobanuro kandi leta y'u Burundi yarabyirengagije muri Mutarama 2024 ifunga imipaka yo ku butaka yose ubuze iki gihugu ndetse n'u Rwanda. Isobanura ko mu by'ukuri ngo byakozwe kugira ngo umutekano ubungabungwe. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wari uyobowe na Perezida Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, ushingiye ku ntego wihaye wo koroshya ubuhahirane ndetse n'imigenderanire hagati y'ibihugu biwugize, wagerageje rwose ngo kuganiriza abayobozi b'ibihugu byombi kugira ngo biyunge. Muri Nyakanga 2024 muri Zanzibar habaye ngo umwiherero w'abaminisitiri
ububanyi n'amahanga muri EAC. Icyo gihe kandi Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro ngo rwose bemeranyije yuko ibihugu byombi bizikemurira aya makimbirane ndetse bidasabye umuhuza. Muri Zanzibar kandi hafashwe umwanzuro wemeza ko intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zizahura bitarenze umwaka wa 2024 ziganire rero ngo gusa ntabwo zahuye kuko rwose byasaga naho intambwe yari yaratewe yasubiye inyuma cyane. Minisitiri Nduhungirehe rero muri Nzeri 2024 kandi murabyibuka yagaragaje yuko abarwanyi nako abanyarwanda n'abarundi ari abavandimwe, atanga icyizere ko amakimbirane ari hagati yabo azakemurwa n'ubuyobozi bw'impande zombi kuko bafite ubushake. Yagize ati abanyarwanda n'abarundi turi abavandimwe kandi ubushake rwose bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi ibi birahari rwose. Intangiriro rero z'umwaka wa 2025 zikaba zarabaye mbi cyane mu mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi kuko mu mpera za Mutarama Perezida Ndayishimiye yumvikanye yibasira u Rwanda bikomeye cyane, agaragaza ko kandi ngo yiteguye guhangana narwo. Ni amagambo mu by'ukuri kandi yibutsaga ayo yavugiye i Kinshasa muri Mutarama 2024 ko ngo azafasha urubyiruko rw'u Rwanda guhindura ubutegetsi kuko rwose ngo ruraboshywe muri aka karere. Tariki ya 11 kandi Gashyantare Ndayishimiye nawe yasuye intara ya Kirundo yegereye u Rwanda, abwira abaturage baho ko abarundi ngo biteguye gutsinda abanyarwanda, bagashimangira ngo amateka yo kuva ku ngoma ya cyami. Ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze rwose batunesha, ubu rero nibwo badushobora. Mubibutse muti munzi Kirundo aho byavuye. Ubwo rero Ndayishimiye rwose ubwo yanaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi tariki ya 27 Gashyantare, yahinduye rwose imvugo ababwira ko rwose ngo igihugu cyabo cyiteguye rwose ngo kuganira n'u Rwanda ngo kugira ngo bakemure amakimbirane. Ati mu rwego rero rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. Nibyo rwose twakoze kuva 2020 Uburundi bwatangije ibiganiro hagati yabwo n'u Rwanda. Kugeza uyu munsi u Rwanda nako Uburundi buracyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Si ubwa mbere rero mu by'ukuri u Rwanda n'Uburundi bigirana amakimbirane bikanayakemura kuko rwose nyuma yaho gato ya 2015-2020 umubano wabyo uzambye nabwo rwose byari byaraganiriye, impande zombi rwose zaraganiriye, imipaka yari yarafunze irafungurwa. Ubu rero reka twizere ko n'ibingibi bizakemuka. Ngayo nguko reka mbashimire cyane. Yari Rwanda Hills Media mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho turi kwibanda muri iyi minsi, ndetse n'andi makuru yo mu karere rwose u Rwanda ruherereyemo.